gas ayo. Ayo. Orai kasur. Mati dia, jangan orai kasur mah. Salah gaeng bae dia. Naon gua? Ih, gede-gede debu ke mana dia? Kanjang lah, emang lah dia jomblo bae. Tabrak aing dia, mana aing jomblo dia rasa. Jak kesel. Buka Buka mata dia. blok di kunaon. Beuh, geus teu jelas blok politik urang. Aneh hai. Ning di seluler pulsa listrik. Meser, Bu. Oh, masih Ibu. naon, Sep? Di dia pulsanya. Aya, Token. aya. Terus pada mesenan Meser permen belah. Iya sabra ya? 1.000. Aduh. 1.000-an. Nuhun. 5.000. 5 tanya. Ya, Oke. Nuhun, Bu. nuhun. Tapi jelas amat kita jelema banyakeun token, banyakeun budak. Sampai begini kalau tahan sesim lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Bu. Neng naya Bu. Aya di lebat ya. Ibu. Bawa sesim. Nah, mau sesim, nganjang aja mau sesim. Ibu mah Bu, badai masak martabak. Lagi martabak lah tutup. Enggak di kantor. Tambah teu boga duit meureun lain teu tutup tukang martabak. Warung. Pineng naya Bu. Aya di lember. Neng, Assalamualaikum. Neng yo aya soleh. Iya soleh. Nah, dibawa sesim. Wah, Oh, lain martabak teu kakak sesim dibawa. bisa Ibu putih kan Ibu makanan sesim nggih. Balik Bu, sanes sih Bu. Abdi bade nambut Neng. Lami-laminya. Mun pengen teu sih Bu teu lami-lami aya ge pengen ya jam 5 sore lah kulina. Bade amang ngeula. Biasa Bu. Biasa, tapi udah lami-lami. Mun. Ikeun deui bae ka dieu. Ya, tenang bae. Pokoknya mah ku soleh dibawa utuh, wih ge kudu utuh deui. Nya, pugu boge. Ah bisa mah disebehan. Disebehan. Anjang mosok sih. Atas turun boge. Enggak ditambut heula, neng. Enggak Bu. Di mana Bu sesimna? Pakai nyayur. Enggak Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang kemana sih, Ah? Pasar. Surang amang bae, pokoknya mah. Boy mah surang amang bae, ya. Ari amung betul kosong mana? Tenang bae ke meser proma jeung aqua mah. Ro. Penting kalisian bae betul nu proma. Ah, Bu. Babaturan aing ka mana deui? Ai, dia Kang. Neng sorangan bae. Duaan. Mana aja sorangan? Aneng. Ai, Neng, daek teh jadi kebawa. Kayak diberi permen hijau warna pink kan. Bung kolot bermasa. Ejan, kirinya siapa lu? Aing kuat jalanan kolot. Tunggu kayak lah kemana? Pareman lah motorna. Dia Batasan boalang. dari kemana yuk? Jalan-jalan lah yang ngisiin Neng. Coba emang dia seranganan baik. Cuy, tenang. Kijang juga punya pacar mah ngaco. Tenang aja. Di Baghdad beren pacarna. Ih, aing mah jalan aja. Apurai malah, jang ilang di, jang lain. Mau dia mah ya. Lain yang kerja di gang mah emang suka pawatnya asal ya. Yang apurai mah. Manila jang, pandan, bokareu. Bisa. Aduh, jok sol heh. Beuh. Awas dia yang mau bikang dia leh. Si, kamu di nunggu nyangut tak? Itu. Inungnya mana nyangut naraskin banyak. Lunjak dia. Atau? Masih dia. Tidak harus dia. Pandan, bocar, ngajak sol heh.
Tapi aing kudu nangan bikang kesanya. Aduh, keras aingnya. Kijang. Ai, si Asri. Naon di soranganan. Gua mah kegalau. Baturan. Coba kenapa ya? Kijang. Mita. Iya jeung Mita, iya jeung Asri. Oke. Boleh meureun tadi kenal ke penting apa amun tuh sore ketemuan ya. Kurang double date. Tapi Asri jeung Mita pulang heula ke orang ketemuan tadi masih di MDB ta ya. Oh nya. Oke? Oke. Sip. Sampai nanti. Sukro 2, Roma hiji, Integnan, Aqua Glass na 2. Ya. Jadi neng ya. Temak lama sih. Dah, bukan jajan anjing neng. Ya. Bang. Darah ria deui. Jang, numpuk dia jang. Tadi perasa yang baut pandan ke orang cara bicara deui nu datang. Bae leh, aing bau panan-panan gini. Bikang geulis mangajod, dia mah pajar keureun. Kayak datang ka di bikangna. Yang saha? Bikang aing duaan. Nyewa di mana? Nyewa sembarangan. Ketangguan dia nya. Yang kosan kurang. Tanggu baik ya, penting. Roman apa deh? Beneran naik rumah. Umadi tadi kan racing nih. Ganjel deh, gak perlu kan? Tangkai kuihna, jadi sangka rumah mah kosong teuing gitu. Mau be mau. Waduh, dia mesra-mesra ata. Wari main kabuktikan karena dia. Mau bikang aing dua ngaco. Barangan dia nyawa dia. Tah, kenalkeun Asri. Nyawa yang Mas Asri. Mita kenalkeun bae. Soleh. Siapa yang kijang? Oke, pulang aja. Aing bae nu tanya aja. Emang sana dia? Apa gua aing aja. Percaya jang kamu kerja. Kamu gua saha? Kamu saja yuk. Kamu aing. Kemana kamu dia? Iya si Mita. Ngaku dia kamu aing ieu mah. Masuk ngaku. Dia kan ngaku nyiksa. Kamu nggak jang. Ada sih, gitu. Rasa ada, Pak.